Sesian perlok ang pidang subha sa kanigi YouTube channel timtak singin ora IP ya kawai film ko bakerteng The Mistress haba ukupa bat ukuan ke iye ya kawai ke brio. Te kawai kesengi kasari kalakwa banyo ya kawai ke kot kaba dai syapang ka kam business te kumta kalale kawai ke dukan. Bakane kapor kasari kalai kendu ya we brio bakerteng ujedi. Bat kumtahi ujedi ru andaulai kendu ya kasari te ulai amat ya ka. Bat ulah persyang baik ban keren ya ka. Te kumtahi kasari ru kelayo ya kata kekot kebakakwa. Bat kani kapur kelasim ya kata kekot bat kekot kalong kebarem duar bah bat kasim lanuat benti ya ka. Te kumtahi kani kapur ujedi ulai iya kasari bakakwa bah ya kata kekot. Te ulah sim bat ulah piet ya kasnep jongka kumta ulah pentiru ya ka na benta jongka sari. Bat hadian kata undak layo ya kakot te kasari kelami no bat kelamut ban lino siang. Henry haswa bakan le siang te kelapoy berenda bat uslap ulah jur ha kene kepor. Te kumtaru ujedi namar ba ubuat ben nadian kasari te ulapoy lang hakene gejaka ba kasari kelamut ban mino na kene kedukan. Henry kadba kene kepor pat uslap perang te jadi ulai wer shwa ya kasari ban di kopi. Kasari kene keporu kalakan taj kecing ya wer jong ujedi. Bar kene keporu jadi ula angru kasari ba unyo siposien kamut lada umrang hapo siposien de kamut ba pihap ai ban di kopi ban nga. Bat kumtahi ula sedang ru banyo ya taun nembar hadu sipo. Re shwa ba undap sipo te uslap ru larang no. Bar kene kepor kasari kala angru ya jadi ba Pimyok lut ya ke keba pi fikwa. Te hadian jong kata ngi iru hide ya ukpa jong ujedi. Uhakne kepor ukpa jong ujedi ulah perlong ya kata ke conference meeting haba ukpa jong ujedi udai CEO jong kawe ke company. Barkane kepor ladon uwe unong tre jong ukpa jong ujedi. Barkane kepor la keliru hiba pinlek kumno ya ke company namar naduk bala yap no ukun bahe jong ukpa jong jadi takemut ka company kamdan jing syania chu he. Bat ukpa jong jadi ula ong ba wajib kuslai namar kat ba mu dang klan takemut unum pen flop ya ka company. Tekum tahi kan meeting ru kelalang sukses. Bat ngitip kerteng ya ukpa jong jadi kum uteres. Bat hadian kenengi iru hi bakasari katrai hakawai kedukan sujan. Bat kane kepor kasari ka donlang bat wei ukna ubade ukun jong kibaya trailang bat ka bat une ukna ulo ong ba witenat bahaya kasari bat kasari ru kala ong ba nganam tre re yapi te hadian ba kasari kala ong yo ukna kumne te ukna ulo dom bahaya kasari balo penno nagne kejaka bat hadian kenengi ipat ya u jadi kene kepor ujedi udon bat kawai ke brio babah brio bah bat kene ke brio kalau ong ruba kala syok jeng iye bahaya ujedi hindrai ujedi ulakan taj ka namar lo ong bah ma ubat maka kenu meha ban long kumta dikumta hi kawai ke pang ngi i sya ke yang ke sem jong kasari bar kene kepor ngi iru hi ya ke kemi e jong kasari bat ke kemi e jong kasari kedon ya ke jingpang ke baklet bi bah bat dai nakada ba kemi jong kasari kala pen no bar uwe ulok te kasari ka haban pehi ya ka kemi e jongka te kumta hi kawai kesingi pangi i ba jadi ulale cha kawai ke dukan kenang ba unyo ban pha su su da kata dukan namar ba haban lek ya kendu ya we uklan jong te ka ba jadi dang lek ya kata dukan bat hakane ke dukan mulai kendu bat kasari bakane kapur ulah semua kendek bakal mensiam namar belai kendu biang yang kasari kene kecekah. Tekum tahi kasari du marsan yu iyo jadi te kelah pet wood cabar. Bat undang kelah poy habar kelah let dom ha bat ujedi pat ulah syondur ya kah. Bat hadian kata jadi ulah let ban keren ya kasari. Bat akani kapur ulah ong ruhi kasari ba beroch teyong ngajukan mawe jepi. Bat pilalaan em ba mentak kasingin ya let ban di kopi bat ngah. Barakani keporu kasari kela kentai jaga jing terwajong ujedi. Bat kumtaru hi ulayu ruhi yagawe kekual kebalong don kambha. Barakani kepor uhap ban leno na kecaka bedon lang bat kasari. Bat hadin ketangi iba ujedi ulet ban yakendu bat kekeme jong
Bat kakme jong ujedi galaong ba gadai kapor pikun ba pin no ya company. Bat laong bat ba ukpa jong ate idan kamre bangan dapet manga. Bat laong ruhi balada dai de badang don men jong ate ngam don kamre ban khuslai na bentakini. Te hadian jong kini gige bro bat kawai kesngipat jadi ulara hino ya ka kopi bat ula mudur ba unai dilang bat ka sari bat kane ka porpat onda ula poi office batre ka sari bat ula syam ba ka sari ka klem wantre hakta ka sngi ba jadi ura kopi bat kata ka batre lang hang ta po ka jaka batre ka sari klaong ba ka sari man ka sngi Thursday kamut ka day ka sngi syuti jongka teh kaling jong kasari pat ngi bakasari klalai cakawai giyeng bar kane kapor ngi rihi bakasari kelapan kre krumi gibam hidi bat kum taru kelakre bat kale style de bat hadien bakal adap banle kumni tingli rihi ba ukpa jong jadi lawan banyagendu bat kasari bat dai nakane kadaw ngi itu rihi ba kasari kadai kata kamistress lane kamaina jong jadi bat kini kapor ngilatib rihi ba kajing ada jong uteres bat kasari keladap kumbasan snem ai bat kini brongut kia iet ha bat kini kapor uteres ulaong rihi ya kasari ba pilapuli bahane ya katu ke business book bat ngikin ma rihi ba ya kata ke business book kin ma perlok bala pentia dau jadi tikum ta kasari ru kelaju ba kala persiang baban pulia ka bat hadian ketaw lai thulut plinya ke problem jong ha kasari balo ong ruhi ba ujedi tre ban simpateng ya kakam ku jong bat kane kadai ke problem ke ba ba na banta jong uteres bat kane ke por la keliru hi ya kasari ba piladon boyfriend ne namar la ong ruhi ba kamla ban susyong sa bat namar kecing im jong karu kadai bandon la ke jong ke bentah bat kasari gela jubab hotures ba kamsim lapat yesem bat uta ubriu ubah ka kala ban i lene ban dan takamsiam ban sngow namar jong bat hadian katang le irihi ya ujedi bat kakme jong bagane kapor kakme jong jadi kelas ngosi ba namar bagatib ba uteres udon ta kajingnya dai sop bat kawe ka kena berang samla bagane kapor kelas ngosi ba badu jadi par ulaong ba lada pilatip kumtate balai ulong ba pimpan divorce no kakme jong jadi pat ko ong bang iet palat ya kupa jong pi bat pimpat ngotu namar ba pimpat don re kata kabriu ku ba pi iet bat kasngi ke babuat pan ngi ba jadi ulalai da kejingdom sya kupa jong ndre kupa kane kapor ba ulai ba jadi ulawan ko piste ulaong ba kajaka hagane ko office ka don ba chilinter na beta jong pi jadi pat uladom bar wong nadu ba mencua pim ladan jengmut tang ba bala yap no sendet men jonga tapi dan jengmut ban ai company hanga te kupa gane kijingkren jong jadi uladom bat ulabe sendon ya ujedi na office jong bat hadin katangi ba jadi ulapun ya perlok jong berloong ruhi ba kentaj no ya kata ku project ba utrei bakane kapor perlok jong berloong ba pi pilakular ban pendep ya kane project te pihak ban pendep ba pimla ban chukri no bat hadin kene ngi ruhi ba jadi lawan direct ba chapo dukan baterai kasari bakane kapor la phasu sisut haka bat hadian bakal adep thau te ulami no nak dukan jong sari namar ba usngau kumba us pentut ba yaka bat kumtahi ka sari kala buat dadian jong jadi bat kalaong ba khublei ya utu kofi ba pilawra menin badu jadi pat las ngau ya kata namar radep tip bina ukpa ba ukpa jong uladep thu ba kasari gadan jeng dei bat ukpa jong uhi pat hadian kata jadi ulalek yesongkai bat uperlok hakawe ka klop makane kapor lai thuru hi sipang kasari ba kasari kadan jeng dei bat kupa jong uhi tikum tahi kawe kesngipan ngi ya gidong drodur bat kakme jong jadi makane kapor lawan ruhi utores kane kapor par kane kapor hi ngi sngotu ba kakme jong jadi ru kadonnya kata kad jinga dei butu bat kinong drodur jong kahi makane kapor ngelas ngau ruhi ya kejingya keren jong kini arngut namar ba teres ulaong badai ka kemi jong jadi balale nangkong bat ka kemi jong jadi kalaong badai ka uteres balale nangkong
Syakaling jong jadi pat ula persiang baik ban kiar na kasari. Henry kat ba udang persiang ban kiar simlala are ban kiar na kasari. Bat na kani kadaw kula penlong ruhi ya ujedi ba unkeli samla sendon ya kasari. Bat kasari kani kapor kam simla tre are ya ujedi. Bat keladom ruhi ya u. Bat kumtahi ladon bakol ru ya kasari hakani kapor. Tikumtahi kasari ru kala lechim ya kakor. Makani kapor kala yo ya kubor ba kakmi ye jong kasari kala ja niye. Tikumtahi kani kapor kini bro arngut wood kila lech ban wat ya kmi ye jong sari. Bat kila wat ya kakmi ye bat hadian katu kani por kila siem ya ka. Bat hadian kata kejingja bro te kasari kala ai kublai kerpang ya ujedi namar baulai rap ya ka. Tikum tahi kasari ru klai thulut ha ujedi ki bro khoj bat ya kajing ya dei jongka bat u tures ru namar ba ka alai ong ba kadon kajing yeng te dei tures ublai rap na benta jongka bat kasari kani kapor kala pediang ya kajing terwa jong u jadi bat hadien jong kani ngiri hi ba kasari bat jadi ki lai long samla bat kumta kani kapor kasari kalai thu Kaj ha ujedi ki bro belajar. Bad ujedi rulah tip syai ba kasari kedai ke mistress ke jong upa jong uhi. Bad kumta ujedi ulah lech biang bani kenduk baru pernah jong upa kani kapor ulah ong ruhi ba ukwa bani arab ya kejedi ban lain ki. Te kumta kawe kesngi ruhi ba ujedi ulah lech ban drop ya ka sari siyeng ba kani kapor ulah ong ba ha kesngi thosdi dengan don bat pi ngan spend time bat pi bro isngi. Te kumta ngle ruhi ba ujedi ulah yele baik ban pen kemen pen ngobha ya kasari bat ulah ye don baik rengkat bat ki bahayam basem jong kasari ru. Bat hadin keningi irihi ba kasari bat ujedi kilai lek cash ko ke cakap pengan. Bagani kapor jadi ulah ong kasari tu ngini syua medur. Ba hadir habut ondang hilayok kun yokti. Pada kata kapor baro isut jangaru kan disanyi demapi kalong kejing em katno ke pas tenat engi. Bat kasari kila jubab kala ong ba ngamla ban le iki bro namar ngahap ban pet bha yiki bayem basem ki jonga. Bat kumta jadi lo ong tu ngin persiang kan ban mudur. Bat kumta ru kasari kila persiang ban mudur. Bat hadien kene ngelai ba lapoi biang kasing Thursday tikum bangi te basari ka hapan pen biang bai iki kamram jongka kasing Thursday tikum ta kala lek biang bani kendu bat utores te kane por tores la kaliba ulong kumno boyfriend jong pi namar kane por kala de tu ha utores chipang u jadi tang ba kalong do ba kam kindian namar ba ujidi simla ai kerteng ke ba shisha haksari nak takada ba utores tip ba boyfriend jongka sari udai hiu kun jong u. Bat nakaling utores haba ulah tiba kasari kala don boyfriend tikum ta ulah ngo bisni ya kasari bakala yo boyfriend tikum ta das ngo bang so tenat shu ya kasari. Bat hadin kene ngelai irihi ba kasari galai poi biang bat u jadi te kene kapor jadi rula ong biang ya kasari ba ukwa ban spend time palat bat ka ha kasni Thursday. Hendrai kasari namar bakadon ba ya duty ban late bat uteres te kamlai kene kapor ru kala kantai bat u jadi kene kapor ula dom ha ya kasari. Ba kene kapor jadi rula keren daga bejem ha ya kasari berlo ong hatu ngala semu ban long baik kum tau so khmat jeng pi bro silteri jeng im. Namar ngak don kecimut bandri hok ban sumar pi hangala iye dri pi hendrai nga ipat ba pi pim kan kor yang awat tak kendiat ru ngani kapor kasari kelas ngosi bahana benta jong ujedi te hadian kening le irhi ba kasari kala lek biang bani kan du baru teres te teres lo ang ya kasari ba udon kam ban ya lek lang bat ka cakawai ka kam ka ba dap hadu arta yo ganti te kasari kini kapor kam ngonang siu bon kentai dan ban priang bak lo ong hatu mla mo ban kentai kata te ubos uni tres lo ong ba kani ka kam la de ban fit tik mla ban kentai Pat hadin ketangi iri hibau teres sulai alam ya kasari ban lek bam hagoi ke restoran bar kani ka cakaru ladon lang kalau jong uteres bar kani kapor ka kami jong jadi kala kidom ha ya uteres bat takas por kala mud ban lek keroy ya kasari bar lawan ruhi jadi kini kapor tula penjajai no ya kami jong bar kasari kasatip ba ujedi udai hi ukuon jong uteres ha kani kapor
Bat kasari kini kepur kala kendit bha bahkan tiap ba ujedi ude ukun jong utores ubahkah kajudon kata kajingnya dai sop bat u. Tion dalam miat ujedi ulalai bani kandu bat kasari. Bahkan ni kepur ujedi ulamut banle eka dakabor. Ndre kani kepur kasari kalau ong bap ngatip bha bap pikwa tang ya kani hi. Pimdan ye kejing sengau ha ngaw tang kendiat ru. Tikum ta ujedi ulas ngusi bat ulah pelai no eka. Barhedin kata haba ujedi udang don office marwai tula persiang baik ban kuali kasari. Hendri kasari kamsim la receive yu ya kual cung. Kat bah kaling jong kasari pat kalabuan kambah kene kepor. Bar kene kasngi ruhi kalamiat bah ka office bahtrai kam jong ka namar labuan bah ki customer bon ban pha susut aka. Tikum ta kalamiat bat kam yo kali shu te ki perlok jong ka ruhi ki i balamiat te ujedi ru la ab bejaka pok pela jong kedukaan jong kate kamban se benlek jengkan no bat ujedi. Barakane kepor ujedi lapan maap ruhi ya kejing lek bakla jong u ya kasari. Bat ulaong ruhi haka baula etenat nengkong ma u hi haka. Baula dep tip slam ruhi ya kata kejing ya day jong ka bat kupa jong u. Hendrai namar ba kamen siam jong u ba mla ban jengai naka tikum tau lah poi syaka por ba unhab ban keli no eka. Te hadir kata piru pila iye janga tinggal iye hok ban ngarai du tang hapi. Te kene kepor kasari kam keren iye kam jawab iye jadi kasis ngam lah ngam. Bat hadir kata ngli i begini arngut kila leit ban aten sikawe kejing tho. Makane kepor kasari kala keli babelai long ba pibu artli keteng. Te kene kepor jadi lai thu lut bat laong ruhi ba jadi umdai re ukun tra jong uteres udai ukun jong kitu ki artis ki bawan ban pendro doria kemi jong u dehni ken bangis thu ba ujedi umdai hok ukun tra jong uteres namar ba kemi jong jadi ru kadan affair ba kitu ki nong drodor tekum ta ujedi ru udai ukun jong kitu nong drodor. Bat hadu kane klipmat uteres simlatip ba ujedi umdai re ukun jong u. Makani kapor lo ong rohi ya kasari ba ladam dai nakani kebentate ngim donjing e ru tungin ya medur biang sai sian ba kan long kumnu try kalawe ke jungi tikum tahi kelas dang biang ban mudur bat hadien keningi iri hi kawe kemiat blapen her shibun ba ki memeti makani kapor kini arngur hi kedang ile iwe bat kum taru hi kilapo sindu kaput ba kin habban ya don ke jinge dei brorngun tikum tah kani kapor kila rai hi banya thu no hau teres kata ke jinge dei jongki bat sekaling jong teres pat hadien bola tip ya kata ke jinge dei jong ujedi bakasari tulwa tom bhayo jadi barula beru hi ne yeng hakata kapor ba teres ulah tip ya kani te ulah yo had attack bat ulah posh po hospital. Bat on teres lapoi hospital te doktor lo ong ba teres te umla shu ban kikli na kani ke jingpang. Bat ka kemi teres habaka yos ngau ya gani te kala tom hai kasari bat kum ta kala lai du hi sya ke jing tre jong kasari bat kala pen film ran ru ka bat hagani kapor hi kata ke jing dei jong kasari bat teres kala pau perthei. Bat kasari hadian bakala pau perthai kumta kata ka jingle jongka te kelas nguthu bakala bat ka kemi jongka sari kala ai mensi meka bakala ong ru balada long kat balong kuan haba filas nguthu babakala te phap ban mat hi kata ka jing lani kita ki jing tenju ke ba pensiam nang nis kamat bat hadian kani ke jing ja bro tingle iri hi ya uteres ba ulapan mam no ina ka lok jong u ya kata ke jingle jong u bat ulai tiru hi ya ka company jong u ha ujedi bat nang dia nang ni khmat ujedi ude ban pe ya company jong uteres bat lo ong ro hi ma ba lakum bakla namar balai mla ban khang ya kata ke jing sngolan ne ke jing ye yenu bat ulapan ma ru hi na ujedi ya ka e ka ba u lale. Bat hadin kini iri hi bau jadi ulalek baik syak kedukaan jong kasari bat ulah pak susut baik haka. Te hadin kini ngi i basis nam ganti kapor kelaya bat ujedi ulalong usi u bapura jong company bat borok kibriu ki iye bahaya ujedi. Bat hakaling jong kasari bat kala long kibriu kabala bit labiang bah hakikam kijam kijongka kala don ulak jong kedukaan bat katak showroom kabaka ka labu. Makanya kapor hi hadian sistem tu jadi umla ban klet ya kasari te ulawan biang sakadukan jong kasari. Bat kini kapor ngisung tu ba kini brown ngut kimla dalele ruban ya kiar na iwe. Tikum ta hi kini brown ngut lapoi biang ban iwe te kelapoi ruhi hadu kesngi kebaki kilai tho.
Te prolog kene ke jingi tu kanaru kelapua sebakut bat ngi iru hi bahadian kini berorngut kia po hi namar balai ba iwe ya iwe kia iye. Te kum ta prolog da dapis ngutana te semua bahaban share ban like ba subscribe baru jukle ri ban press YouTube bel akion kena ma pinyo ba akapor ka biang habanga ngapen mi video te kulai shibun te ulai nak ku do epi ngai ba pindan komet ku bakaj ba kaya malakas ngi ba pinbiang kamai keji te kulai shibun ngin saya siampar ku video next.